Okay guys, so now kita berada di luar kenderaan tersebut. Yang ini adalah Zeekr 009. Saya teruja, saya been driving, saya duduk as a passenger. This car 0 to 100 memang berdiri, bulu roma naik gila guys. Dan paling best sekali saya nak komen dekat anda semua, okay. To be honest, sebenarnya saya kena suka kereta ni sebab saya nak recommend pada customer saya. Bila saya suka, saya tak jadi nak recommend pada customer saya. Saya rasa macam saya yang akan beli dulu daripada customer saya. InsyaAllah, okay. As a Zeekr punya rupa bentuk memang kita tahulah, dia one of the EV yang pelik sebenarnya. Tapi bagi saya, dia EV yang premium, lain daripada yang lain. Dia nak lawan betul-betul full MPV dalam market pasaran rekod. Tapi kalau korang tanya dengan saya, with the 300,000 ringgit to buy the EV MPV luxury from Zeekr, aku rasa worth it. Let's go guys, check it out. DRL dia, jangan risau, dia ada lampu. Projector LED dia memang cukup besar dan cukup sharp dan cukup jauh dia punya lampu distance dia. Yang paling best lagi, rim design looks, korang boleh upgrade rim. Tapi dah lagu ni memang package ada. Cuma dia ada rim design yang memang kita boleh preferred. Dan yang paling best sekali nak bagi tahu dekat sini, body of the this car, dia mempunyai berat yang 2.8 kiloton. Kereta ni memang solid besi. So that means kereta ni sekilotan lagi berat daripada Alphard Vepire yang ada pada market sekarang. Dan kita tengok pada head ketinggian kereta ni, headroom memang dia antara selevel dengan Estima lah bagi Amirul lah. Tetapi kalau untuk dari segi body chassis kereta ni memang cukup solid dan berat. And they have a M-matic suspension, driving experience by Lotus. And this car is a design looks like memang sebiji material from the Bugatti, for the Bentley. Memang dia terapkan ciri-ciri eksklusif sebab dia owned by Geely. Tapi dari segi design belakang, saya suka pada design despite for the rear tail lamp and LED for the tail lamp design. And the bonnet she looks like a Nissan Elegance sebenarnya. Tapi boleh katakan antara saya, dia tak nampak hodoh macam Hyundai Sonata baru. Dia tak nampak buruk macam kereta MPV yang lain. Saya tak nak sebut ada model dia, tapi antara model EV yang boleh kita pandang yang ada rupa, ada gaya tersendiri, Zeekr 009. Tak ada exhaust, jangan korang nak modify masuk C63 punya exhaust tailpipe, tak ada, tak mungkin. So now aku review dekat bahagian dalam, jom. As a professional person, have a father yang menerapkan ciri-ciri budaya, orang kata teknologi, bapa kemodenan untuk anak-anak dan sesi family. Aku rasa ini yang paling terbaik bro, serius bro. Once aku masuk kata Zeekr 009, aku tak goreng. Tapi reality ni dia ada 30 speaker Yamaha. Kau rasa selama ni kita pergi kedai drum, piano yang orang gitar main Yamaha tu, kau masuk dekat speaker dalam kereta ni. Paling best, paling eksklusif, dia pakai super Napa leather. Tak ada pada Alphard, lembut gila. Macam kau duduk dekat katil korang geng. Katil yang mahal kau beli, benda aku rasa dia lagi better daripada katil kuih kau bayar bulan-bulan geng. Tapi nak beritahu kat korang, Zeekr 009 dia aku suka pada 3 perkara. Perkara yang pertama, dia datang dengan full panoramik, datang dengan full black roof. Memang aku cukup selesa, aku tak suka warna cerah grey color. Yang kedua, all the parts semua datang dengan soft touch leather. Aku memang suka sangat-sangat sebab dia tak masih pakai macam Alphard, pakai plastik kan. Okey. Dan yang ketiga paling aku rasa memang eksklusif sangat adalah dia punya features pada cockpit design. Korang tengok kat sini, steering, even though dia punya digital meter is quite bigger, and then dia punya info entertainment media dia is bigger than others competitor MPV, because this is a EV memang dia akan bigger because all the setting masih kat ni. Tapi dia ada soft touch petrol punya kereta because they have a signal. They have the Viper itself dekat sini, tak perlu nak tekan-tekan macam Tesla kan, tekan kat sini ni ada benda ni, ada partition, ada multi-function steering. Bagi aku is a very nice, and the sport steering design, flat bottom ni memang aku suka ciri-ciri Mercedes-Benz. And gear pun masih gear pakai dekat tangan ni. So now yang aku nak review sangat adalah dekat bahagian belakang. Check it out, aku alihkan kereta korang, jom. And now they have a monitor itself. I think this is a 15 point something inch. Yang paling best sekali, ada soft touch panel dekat sini untuk open and the close door. It's very powerful lah. Yang paling style, tengok ni guys. Wow, they have a smartwatch. Full lama cata sina. Mantap babe. Gempak gila lah geng. Ya Allahu Akbar. This is a modern EV. Alright. When you want buy the car with the premium features, I think you can go for the Zeekr. If you doesn't have any paranoid to charge kereta, silakan beli. Saya very recommended. And guys, they have a 6-seater, they have a 7-seater. For the 7-seater, dia ada row dekat sini. Saya dah naik tadi. Dan now saya duduk pada 6-seater. Comparison antara the Alphard dengan Vepire, yang ini adalah standard Z Premier punya facelift nama Alphard Vepire, which is like 7-seater. Yang ini adalah executive launch punya Alphard Vepire, which is like Lexus LM.
Yang ini dia punya features, executive seat, dan dia ada seater bigger pilot seat compare besar daripada model Alphard Z or Vellfire Z. And to be honest, super Nappa leather is a very soft. They have a massage seat, dan kereta ni boleh flat baring habis. And paling best sekali, kereta ni macam a cockpit for the business class kalau korang biasa naik airplane. Alright. And bagi Amirul nak review, bagi saya yang paling simple adalah, if I have a kids, I think I'm not buy this car lah. I rather go for the Alphard Vellfire. Seriously, if I have a kid, because like my kids, they want to play, want to lompat, okay. But this one, if I have a family, I want to treat my family, guys. Saya nak belanja mak ayah saya, kursi urut yang bergerak sepanjang 3 jam saya bawa kereta, yang dia tak rasa apa, dia tak rasa nak terkencing ke terberak sekalipun dalam kereta, guys. Inilah jawapannya, guys. Soft, hermetics, and the best part, Nappa leather. And paling cool adalah dia punya business class konduk belakang ni. Inilah nikmat dunia sementara. Boleh bagi dekat mak ayah, inilah kita belanja dia. Mak ayah korang tak tahu pun, korang bayar bulan-bulan RM3,000, dia tak tahu pun. Yang penting kita nak doa dia, mak tolong doakan Ayuy, mak tak pakai Zeekr. And nak beritahu kat korang, for those yang memang high level, Tan Sri, Datuk Sri, you looking for the upgrade Alphard or Vellfire baru, and to be honest, Amirul memang pakar recon car for the MPV baru. Tapi kalau you guys memang distance korang in the KL town area, this is the cheapest ever korang boleh go for. EV, tak perlu isi minyak, and setiap kali dia jam, bateri korang tak bergerak. Korang bayangkan betapa eksklusif for this Zeekr. And features yang ada pada kereta ni, interior dia, ambient light skala, when I'm talking, when I'm ada music, when I'm breathing, semuanya ambient light dia bergerak mengikut setiap nafas aku berada dalam kereta ni. So guys, sedikit sebanyak info saya untuk Zeekr 001 ni. Nak tahu lebih lanjut, aku jual kejap lagi, aku review kereta ni, itu barang maknanya aku berjaya tarik minat anda semua. So guys, what is about your opinion to buy the new Zeekr dalam pasaran Malaysia sekarang? Worth it to buy? Perlu ke beli sekarang? And jangka masa yang lama, adakah dia mampu bertahan dalam pasaran Malaysia? Stay tuned, guys. Jumpa lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You're tuning into MRC TV. Your dream car starts here. Pening, MRC ada. Kereta rekon paling padu, jangan ragu-ragu. Enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Lawan senang lulus.